Jangan Leno Len lagi hambai Cini kau motor Cuma Cini kau ketat project lo Kabar kaya bayi tu Kaya boleh lagi hambai Pilihan sih bunga gue An mungkin abang lebar bang Ang project ni director Ang project ni kaya dong Tay ini Faizal Cini Hopefully one of some kind Perasa Cini buku Rumi Merasing Tay boni logi bo Flons Mighty Riang Tay Daras Manta Tay Cini creative tay marketing head Tunga Jomati Pilihan ang kisah project tamo ang nanti ang saya kena musuh mo kasi film ngi mano mo kobrong ni puila commercially dub khlai release khlai jak nai puila kobrong film ngi mano kobrong bai film ngi mano originally mo film kasi bodo film ang film ni bung ngake khang krai originally ang film ni bung khang krai but chil ko gake sumbono khang krai ani release kani masuk lagi more film obviously Michael Zag kaisa bodol tong Michael na bagai NEIFDC ini Notice India Film and Distribution Company Notice India Film and Distribution Company ni samong tamong ngake boro notice was je film solibo je film release was namjabo bono all over notice wide pirnani tetlangai dab khlai bono pirnani obo bini motive bini vision and mo company start khaja ka ang tayari buyer sombai chung bono o nahar mukti chung bono chengmani obviously chini project tabu dono je common way rimani khangrai mo boni first project ang tebo sanadu sungko originally mo film snamjaka sansrang khaklari bai okasha bodo director bono asamo action director bunibo sijo bo mane borolena to bo as a director normal director gen samung khayo but Assamese industry ho Assamese film industry bono bini action direction bai bono bisi higher khlai jabo najo tai of film the produce khane bo actually bini babu Dilip Kumar Boro Boro khorne miliwe kaisa film project kaham idea kaham boro execute khaitu ka originally mo film boroleni ba borolena mo release ngi bai ka and boroleni audience ni hoje ba onek kaham perception boro manja jung of the khainani idea 5 minute ta kaisa reason ka ke not was mana Tribravo specifically ko boro film ro asuk samjak thaya rarely jumlu bosoro kaisa aba kaini film ro rarely samjak hai boro jama soma since film obviously lyrics tong film one rama sabayo a rama boi return mana mana yang one tension abai big films nanya ani ang once uta hai bagai jung tam khlaiman omni alternative because obviously film flop borong ambo sangsai man Jadi cuma film release nggak borong hal klaimania cuma fact dalam mana zawo but Cina ro tribrawo obro simia 10 ni film ro story thaya mana film industry dunai musak dari ko zawo but a zawo senta kaisa no Cina neighboring state Mizoram borong so hayo borok santaga chisa ko film kom snam lai borok but borok kaisa industry onek takono onek prominent amok dubbing industry borok Hollywood ni kebang film song animated film dong tu blockbuster film dong tu borok amna dub khlai borok go pai tai borok audience ro amna nai chaja borok obviously film to snamia mane kengma ke borok film snamia do ekono borok dub khlai alka father hani content of consume khlai Ikaman masuk Cina bagi tahu pun oh industry bagi dubbing mani film orang dub kayak release kayak ni like tahu konsep because jeng omok kayak tadi jeng saya mak jeng omok bila kayak tahu
So of माने त्रिपुरा first time mo bagai kebang ma tak borok bujian mana borok kamu tamu bagai kelai tuhan because kasih pun cinta mah kan kerja film mo of film itu trailer release kene aku cuma mau beri kabar trailer release kelai kene kasih pun cinta mah kan kerja hain bagai bawa buat ini mana aku sab nih film orang soal iklan aku pun dari mana hain boleh cinta kerja mana cinta waktu ya obviously जों नायो जों professional orang दाब kene aku जों Tripura well known voices well known actors macam of film macam tu bukan jadi borong ni orang rumah baik of film काम kerja ni and omno kari watching ni kebang mah vision tu जों of film nanti जों tamos program song tamos hana song pilih ngakai apa tu obviously first commercially done naik cover by film contoh sebelum sumber film dubbing quality first time farang tu but quality dubbing untuk nation apa yang maintain करने try किया second लगे final future apa तबो ini sebuah film tu kan तबो sendiri sebuah film tu kan mana tahu macam कैसा bridge है शाम जाता ini sebuah film orang kayak क्या है पन macam खाना ची film orang telangan ang कैसा मैंने साक्सन awkward sesuatu lama sohor nite ke para dopan tantu ya para nite ke sohor dopan tantu punya lama samjana aja seborang hit mana ya lamu and but obviously China ro onek confidence tantu itu quality film jam onek leg kai tamu tahu jalan pernah pernah naruh quality tamu tapi kemana film bosna aman bagai jam orang dipilih tu kan jate next sini bang orang thang mantu China itu sih audience bang second lagi जों कैसे इकोनॉमिक्स थानमु जमानी फिल्म मेकर्स समते ताबो चिनरो फिल्म तो सुनाम जाय ताबो फरो चिनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री हजा कोना एक्टर एक्ट्रेस ऑफ चिनी दाबो म्यूजिक वीडियो शूटिंग मोस्ट ऑफ देम ब्रो एक्टर एक्ट्रेस हजा का बिकॉज़ ब्रो कैसे म्यूजिक वीडियो फीचर बट एक्टर एक्ट्रेस हजा ना बागै बॉलीवुड हिंदी हॉलीवुड हिंदी न कैसा फिल्म फीचर तो मांगनाय आगे सदिनी नंकासा साखसना एक्टर एक्ट्रेस ने नसिन मोरे माने आम नतुना मजमना जाबो पहिले सन काबे बचे बोलो ते फ्री बचे मन सेकेंड लागे मो जे इनिशिएटिव ना कमानी आं हाय कमा सिकला बाय ना कम आम कासे यूथ ड्रिवन इनिशिएटिव आं तो ताफन आनी मिड 20 को एपनो आमसो बो जों ताबो क्राइटेरिया के बुझाबो बुझो ताबो क्राइटेरिया के बुइ बोलते फान माने क्राइटेरिया ini cuma prosono start kali kan tak kasih lagi tangai bodo film terus kerja notice tu mah culture tu bodo mizo naite kuki garo khasi Arunachal tu am sampai ke mana tribe tu naga bodo Assamese bodo tangai bodo lagi bodo baca ni bunyi bisi notice ni alga tribe ni bisi alga community ni bisi cini bayi ni pop bos kalayu bukan bos kalayu culturally cuma ne connected जों ताबो कोना बर'राव बे माने ताम सानाय बर' रिलेट खायबो नसुन बने बर' बायसि बर'नि कबो बिमा बागै जों मा जागादे बर' रिलेट खायबो जों बनो चिन बर' ने मानसो बने जों बर' ना खाफैला ताबो बर'बो मा फिल्म दङ दङ अगसर मा फिल्म रिलिसना तानि खांगाय ना गासिन तानि खांख्राय ना खा आमरे रिजन के बिनि बुमो दङ खांगाय since Tripura Kangrai mini alada langkanggo जों जरन साइमनो हायपनो अरो फिल्म कसा important kasa message since नर फिल्म द कमा plot point कमा twist और नु नाय पूरा फिल्म main theme गके केमनो के progress अन थलिबो नामता का सुगादि माने ब्रो obstacle दन ता कमदि basically in nature in human behavior Kangrai ने हाय ता कम Atim nanti no anggo film film kenapa angone impress tapi ni bumung tapi ni film bay han bay masuk aku Cina culture Cina Tripura sis Kangrai ini kasih onek kasih stigma tong Cina Tripura maybe जों अमनो काम खालामनो नर तो बेबो बै मान बै सावन तांनि दाब खालाय तांनि रिमेक पण खाय बट रिमेक खाय सेम कुशन खाय मो नर बो बुझि नाबे खालायला
and we safe side jenaka. Let's start with dubbing first. The dubbing industry wo kebama tamu sanai benefits tong bahin keke nane South industry wo South to charta state tong Telangana, Andhra, pasta state tong Telangana, Andhra, Tamil Nadu, Kerala, then Karnataka. और पास्ता नो कैसा इकोसिस्टम समझो और पास्ता स्टेट को ना चारता भाषा तो तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा तब तमिल फिल्म समझो क्या ऑब्वियसली आप फिल्म कन्नड़ा तेलुगु मलयालम ये सब डाको नहीं तब और हम तक संस्कृत अपनों ने इंडस्ट्री जब तब तेलुगु और सिमी तेलुगु फिल्म नहीं आता है तमिल लोगों ने शायद जो समझ तमिल को डाक कर जाए बोलो अब तो तब उन तेलुगु फिल्म समझो तेलुगु में थाने फोना ना करना तमिलनाडु क्या बनाया Pada Telugu film na Tamil dub kayak Tamil audience ko paitong. Tabo notice waktu hai semua kasi family hai. Jeng bo dari rokat hang kai semua dua ka tong notice baksa ni. But Tripura hansa notice apa kayak cini jangan yang vision kayak jeng fragmented dan thang divided dan thang. Amte hai kau ma instances tong. Tapi na film kasi nama semua rimon orang semua masuk lagi ya. Anu cini film ni film company ne bong bong notice no customer origin sampai kita tabuk tam online so o initiative by tam online just Tripura film first year so notice why don't so no first because tabuk at present क्या वो आसाम नहीं फाता रो commercially क्या वो आसामीज फिल्म नया थिएटर रो रिलीज करिए बस इसको ना रिलीज करता है हाउस के डिस्ट्रीब्यूशन करिए YouTube है क्या YouTube ती नहीं लेकिन अब तो सब बात पे फिल्म बनाए but क्या वो आसामीज और फिल्म नया मिजोर और आसामीज और फिल्म नया जम्मू आसामीज और फिल्म नया खासी और फिल्म क्या वो मणिपुरी नया नागार और क्या वो त्रिपुरा फिल्म नया और मैं हाई सिचुएशन तब उसने नॉलेज हो और मुझे ब्रेक पॉइंट सामना करने का सर NEIFDC ने जन इनिशिएटिव तो वो कर रहे हैं जाते सिनेमैटिक पर उनको का फिल्म कल्चर एक्सचेंज करना तो फिल्म ने थ्रू तो चीना जे बॉन्डिंगनेस चलते वो कराक है मतलब जे साउथ इंडिया वो ऐसा मॉडल तो मने आ मॉडल रेप्लिकेट करता जन ऑब्वियसली लाइक कताल स्टार्ट करने दी चीज काम क्या करे जब क्या बना सी गई अमो खाना yang जन लामा साइमी अपन मानो तब शो लामा अपन बोले बानो अपन अमो कैसा startup एबा starting ni कैसा journey ni mana je journey kata माने सिर्फ में संते improve होना है so kok तो आसु नो साथान है but आमो film ले बाकी तेज़ खाना मुझे ओ film ओ कबों borok je sam खाने इबों इबों मानता है कैसे काम कोई सारा मुझे तो लगे तो सन कबों type of mana कबों genre ni borok वो singer तो theater actor तो content creator short film creator में जे acting को समझे जो मैं जे सीज़ा personality सुनबों ना तो कौन ओ project तो आनी नहीं for example चीनी दास संगर borok खबर नज़र वो कैसे personality है मानो वो short films नामा भी भाई कैसे वो मुझे नाम का तब चीनी बायरमी very prominent well known singer चीनी मनोज देववर्मा very तम सुनाई चीनी one of the legendary actors overall है मानो तब आदित्य song बायरुमा song चीनी को मनाई once mighty Tripura idol season 2 ni winner so bono bo kita tidak try ke tapi kemat theater actors demon dara वो theater हो जाता है but kemat film kerja kamu bobo Tripura di mana major cover film हो dara करके sini आते हैं so हम लोग गाड़ी वो washing brushing by Ngofeng song by Nina Bichondro song they theater actors loh and so ang the anina ini dolo ono betul kah orang debut kami ini so mana cini vision kamu lo tahu mana ceceng tabuk start ke boru beti bahasa musim lo so kasih boru beti bahasa musim kasih tulis nama kamu tini jempol film tu kan karena cini film jempol orang lama tu jadi cini audience tu aja cini message finance
The of film angkamansu is a universal story. Mana Bodoland specific story ya bro. Bodo borok sini mana relate kai mana. Ini apa story? Universal story. Ini apa bos juga mana. So mana relate kai mana. Ini ani because cini society lo kau mesti hasil nubu. Kem nege sekarang karena lu sana ya. Tolak kibai na yo. But as our film mo theme saja yang ditang lagi. Kang right? Be anything. Just don't be. This one only the dog kang right. Let kang right dong. Let kang. Oke, asuman kok ke usumu. Tong tadi kau sini actors kono kebo. Senamu suatu usumu mana. Buku rilis kanya itu bahagia nung logong dari soal. Oke, Jung mono once lagi premier kaya ni 19 December 3 user abo 3 season 12 tapos mono premier kaya once ka town hall releasing to huma because bayram hai film tinin simi release huma pura sab tak release am tai kisun sorry मैंने बता jung specific date choose kare kya section jaga bagi so 19 obviously premier में town hall jung once kani show ना रहे ने tabung ekalismi kaya show, deh, chartalismi kaya show. Tujuh sunar mana? Jangan lupa since 19 bore 2021 and our three ni juara kita mau, three ni juara kita buik kebo, five mang lak di bawah, so 19 by 20 by 21 ada cun game barak kan. Tapi happen lo cun teh bisa 22 ni simi, ya bro, three ni 22 to 3 kelayo after 3 사리고 22 ni 사리고 ni simi chen ta ke show nai ab ke khumlung bai bishram gonjo kanija ho chum mana ho chum ta amun bai ke 22 te tem se phongzane khumlung ho apna bishram gonjo simi ta lage chen ki lo thang sine ta 22 ho kan amun pura ke 24 25 after christmas kelayo so christmas ho goi ke bo jora mangla fain ba so christmas ho ke game ta ka desha Ampun tapi 26 di sini, jeng kemana jalan-jalan mandai, esemara funga sini, and even mono, ambasa, sauro bicara dulu aja kalau kamu, kuai kalau kamu, tulasi kalau baca berjalan wajan, 26 di sini, regularly funga ni change nanti, and semua New Year jalan aja, following apa itu, sana ini jeng, kamu ke plan masuk aja. Obviously jeng ini YouTube channel logo समझे मुझे जब चला लॉन्च किया हुआ कुछ नहीं सोशल मीडिया हैंडल लोगों डेट स्पेसिफिकली रिजल्ट करना है कैसा पोस्ट करके और डेट और जगह फोन है समय ते शो ली डिटेल वो पोटेंशियल को जो चेंज टिकट प्राइसेस बिसर हम लोग सारा फोन है एंड टिकट प्राइसेस जन्मांचो लेके आ since normally film release है कोबरो 100 rupees ticket price डाला हो but VIP kan VIP seat but VIP seat is extra charges now jangan masuk kalau masuk per tiket sekam kita fokus apa no kalau kayak mana itu 99 rupees ini kayak gini tiket price kita 99 rupees mana normal ticket prices na 9 mana but VIP if jeng VIP tiket lo offer kayaknya obviously our prices range kayak 400 dollars kalau 399 dollars kan tanggal VIP prices but normal orang bagi tiket prices 99 asan kako No, je date ni update na ni bagai, je page lo kami update tu bukan saya mana lo. jeng wan suma ni cini kuma influencer tong ba cini wa kaso sumber ni tutu bari nai dan cini official page tong NEIFDC ni sehingga page nanti tu YouTube channel tong harus besan update kerana tapi obviously media orang besan share kerana yang mana cini specific date boro-boro put kerana release kerana apa ni dia berusaha I think 정신이 쩌라고 진짜 미디어로 하게봐 정신이 논이 비슷한거 쩌라고 launch 가시네 분홍나이 분홍만이 뭐랬죠 아무나 유튜브 업로드 가네 아무나 전 리자ल्ट 동거 지니 तिनी सारे की स्वतंत्र के लोगों YouTube available के माने है but tabu just exclusively for the media people 정신이 쩌라고 screening 가네 कैसे प्रॉब्लम फेस करने वाला because in sound system कैसा so कामों में मन but angkaman sobat jeng special copy no riho mana ta special copy no naga jeng no extra ke juga mana but tabung no naja bisa naga ba nai
Nah mana? So sementara trailer nadanya jangan. Please. Tak bisa lain dong bro.